Njyewe Edouard Ngirente, Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda, nshingiye ku Itegeko Nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo mu mwaka wa 2003 ryavuguruwe mu mwaka wa 2015, mbiherewe ububasha na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, mbahaye ipeti rya Assistant Inspector of Police muri Polisi y'u Rwanda. Newly commissioned officers, put on your ranks. Right and left, turn!